coba daan dia dengan anak 12 tegeri meraja ada dia kan angko nyopai melaki emas ban kok gelang ban kalong sebiler wa ban kok ketuka Surabaya pakun lah kok bila ada era entar keadaan lemari mau kana pas aja betik kletik terutama siapa kalan dia keluarga dalam kok keluarga dalam kok walan bila tangkel selekor dateng kodung kalam fi sandal kena bedek aduh kah dalam bahasan ini bahasan jelasan masa jasan kemalingan masa jelasan tasalinan anda terlalu tadi kalau pikir dan sudah baik ada mangkok 3 jajan tanda dengan komen pisan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam serempak kompak pak khusyuk hakikat salam andi arti doa areng bareng monggo ijabah pompong isampatenin pompong terima sareng ajunan Allah halaqatu taklim langkong di Pak Polo doaul arba'in ka doa wali doa pitungan jamaah mun Pak Polo pada berbangkan doa orang wali bede si wali nih subhanallah mun wali murid cek benyan kula tukin sampean tuki kula tangki subhanallah doa selamat doa rahmah doa barakah okay? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng mau sholawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mangken kak dinto bulan Sya'ban bulan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban situng harapan kula sareng para ajuna sedaya mantar ben malarmu ke iya ko umat epon Gusti Kanjeng Nabi mantar ika puasa sareng Gusti Kanjeng Nabi mantar iyam ba sareng Gusti Kanjeng Nabi mentar dalam saat pada ajal nyangwa akemanah Gusti Kanjeng Nabi amin mentar apol kompol nang imbaba bendera na Gusti Kanjeng Nabi ku laku nang padang mahsyar amin mentar muka lembaga kaidin to jaga raksa sampai tina kiamat amin potra-potre si sekolah saya ngaji si ajar dari awal tahun sampai akhir tahun terus tahun ke tahun ilmuna banyak nafek barokah amin potra-potre kula sareng para ajunan sedaja tati amfaul linas amin banyak aku na manfaaten bisa ngebaaban ban keluargana peletang ke lingkungan masyarakat amin kula sareng para ajunan sedaja bisa nerasaki ilmu na potra-potre kula sareng para ajunan sedaja dak ka lembaga saya lebih tengki kalaban kula sareng sampean iriski biaya saya mumpuni sareng ajunan epon Allah amin ban mantar muka kula sareng sampean elanjutakeun umur sampai masuk bulan Ramadan amin laka bini tertaat karena terkora terpakompaka korang belum cenik sakonik mantar tertaat kara bila kadung atau karcan sekele melas ngenes buka tibi asaur tibi makan sendiri cuci sendiri tidur sendiri neng bahdung nonongtung bahkol mongkol bila mulai mandais kena putan gelak pada tamu ikaroma orang cek kaya nah motor pajiru tapi depan karoma nyon barokah tapi alban si bini anak sedua eke besi bini anak sewatoan neng ban bapaan tak polong tedung tak polong akan tak setong roma tak setong lencak tak setong pental tak setong lebar Allah melas ngenas nangis karoma tak usah nangis jong tak usah nangis tu akhirnya ban kok sibini mana khalilah Masya Allah
keng benih kholilai kanto lillahi ta'ala benih kholilai kanto kok Masya Allah. Ya Allah borana berit bulan si bakal datang ni ke berit riba berit dari ajunan epon Allah dak kegulisan sampean saya kuat mun tak kuat atau karena meloloh terutama binian dalam bahasan ini bahasan dalasan masa jasan kemalingan masa dalasan tasalinan anan tetelau tani kalau pikir dah jelas baik ada mangkok saya beli jajan tak ada tiningan kok main pisan kena buntan ya letih ini kendai tak kendai pada bayi apa kalau kau pada bayi ndak ya nah cek sarana kan angkau cek cubaan ya por ke lakukan di motor le jelabe kau tu rabi ni boleh le jelabe ada apa mak ada dia pola nanti anak pak bangun cak min kacang empon cukup 4 saja kain toh masih kuah pola namun sampai lemak aku lebungkok deki mak pada cubung kok jangan dekat mak pada cubung kok coba dah andi dengan anda 12 tegeri meraja ada dia kan angko nyopai melaki emas ban kok gelang ban kalong sebiler wa ban kok ketuka Surabaya pakun lah kok bila ada era entar keadaan lemari muka napa sih ecek kletik Masya Allah baik Masya Allah ada di yang kok Subhanallah cek cember cek bungan cek perak kemangkian baneka rumah tak cember tak perak cek kulisang sampean berenang kepun swarga ada cerita orang masuk ke swarga baneka nyot merenyot gel pegel sok ngosok ada dimangkian kulisang sampean saya jelas lana Allah subhanahu wa ta'ala lana malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mangkian baneka nyon sapora aki kulisang sampean Reng sepo dua kulis serang sampean mana bila ampun paleman da ajunan epon Allah titi sebab sapora nah amin torena apa kulis serang sampean bareng tangki bareng kerja atau karan tangki to karena apa kiai ya pemekasan dia salam pintu apa salam gerbang sah kerja salam pak gerbang lah bang ya subhanallah tetap sapu repuan pola na pangapora lah jelas bayi semak ketelasan pola na main macadin engkau motor ayah hari cocoaki kuah tiningan aten tak sesuai kalaban apa sih kata roh apa paham lah jelas bayi bila amosos jangan parah jangan pekil jangan banyak jalan apa serong pah deg porkelap sampai tong-tong kota ni apa karang nego wah Masya Allah ku ni cocok ngaji dia kun pola ni beri kaos wah ledak kendara apa kau takkan setikayan aku lisang sampian mun ta'ala koh ta'ala nduk tak kasab pun tak usaha aku lisang sampian aku rong sepuluk nah latin nah ledak kendaan kina puntan jarang bareng mayuk macam salawat tangki syahrul Sya'ban syahri anda pun Gusti Kanjeng Nabi bulan Sya'ban dia bulan nengkok kula serang para ajunan setuju kula ko peraka mololo bunga mololo syatlan sana mololo laporak peraka ada terutama siapa kalan dia keluar ke dalam kuah walan bila tangkel selekor de tengkodung kalampi sandal kena bedek aduh kah Allah mau salawat bismillahirrahmanirrahim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam ya Rasul salam Allah ya Habib
putra Kak Dintoh tetepan Allah orang sepo wajib paisto kutu ibu lang kalaban angkema makle salamat odik fatena Nabi salam alaika Kak Dintoh umat ajunan Gusti Kanjeng Nabi abah hiraki anya taaki nyampungaki rasa mahabbah cinta estoh daga ajunan Gusti Kanjeng Nabi salam alaika salawatullah alaika jukan raksa tengkak kulinang sarengan kancang pergaulan pergi tangis dalam atena sarengan tapa kalaban pasanang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika juga raksa daarenang sarengan angkui saban arena sarengan ingun saban arena Kak Dintoh jalan jalan muljana Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ireng santreng ajar babajeng nyereh ilmu makle tak gendeng debuna orang sepoban guru ngireng santre podo jaburu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ilmu agama kebai pedoman ngireng santreng pantabel iman malai sempurna dalam udina dunia akhirat malai utama ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ring nyari ilmu kembang rasana
coba barokah repot sarena santri sebanyak penter ilmuna tuanda Allah banyak katina ya Nabi salam alaika ya Rasulullah ya Habibur Rahman ya Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika alim pinter cerdas bahasa Arab bahasa Inggris nahwu sorab matematika aduh ewel solwal yang pas tabu apa ngatakok da ajunan Allah pakun tetap bengal da goreng sepoh duan pakun tak pejeng pakun berkeluyuran pakun amen we cewean torok lah cek pinter derem makeng bede salah bede selopot esa nyari ilmu napa nikah terusakin man kula sebab orang dupangis tonang dalam ateng banyak ngok na dak kakuruh semulang ilmu na korang hormat sareng ta'zimah ya Nabi salam ya Rasul salam Allah Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Alhamdulillah cek puan Nabi ni an benlakan tempeng tempat-tempat lain ulang Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah amani tabunu kula tabuna Allah saya baca wassalatu wassalamu ala sayyidir ruh sayyidil wujud aslil ijad manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidil habibil mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd hadratal kurama'i wal afadil para alim para ulama para kiai para masyayikh wabil khusus marabbi wa mudir madrasah Samratul Ulum sahibul fadilatul karamah Kiai Haji Junaid Haji ya nak jelah enjak ke saya ke ammah golok nangal sekali sini kene biasanya mau letak kenceng ngaton muntangku kau le tempo mabedah haplatul imtihan compok pikiran wong seleweng pung tak sampung derem makeng pesena cukup sih 12 kilo dak kerena enah Allah para asatid, para asatidah, para wali-wali santre binian sepada parengen pak kompak kun rukun hadir aramian ban ke lake aramian ban ke lakean masyaallah ya bah bang guna keadaan matikan pah toju nang ibu budi makmun motor nang ada subhanallah Allahumma ya salam lari bercitrum nang iateri lah citrum tak pate mulai penuh ampon
Atun cek ngadan lah jelas baik andik kula sareng sampean si andik pangarep tropunga bila arang sarang lah pada ngadep dak keajunan epon Allah nang ibunadan bunadan teka aku ketibi amar kecek semaan ngolati kula sareng para ajunan sedaja sampean ngolati kula ngolati sampean isang kuin mainan cek raja nak kencer nabung cek raja nak kencer lana sampai ngaji kulungkuan tatap wajah kula sareng sampean wallahil azim ni kak cai pon dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad aku lutur tu sana apa na boleh sepas sampai ngaji subhanallah tiareng bareng tangki kula para ajunan sedaja pacek raja na syukur aba da ajunan epon Allah karena katoh kasamangken kula sareng para ajunan sedaja irikin bara sehat taingki ngoleh hidayah Allah bisa nyamporne undangan panitia Bapak Kepala setejana kangkui tero areng bareng mabede pelaksanaan acara haflatul imtihan yang kena puputan haflatul imtihan apa haflah mak haflah apa nih masdar mon candreng ngaji dari filma di hafalah